الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan agama Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo sumugpat sin pangadyan na to. Waktu ini insyaallah ta'ala. Amuin launta tinubtob kita niyo pa ayat unum dahing ha suratul Rahman. Habiyayaw insyaallah ta'ala tagnaan na to. Dahing ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Biyata doon hay nitintuhan na ito Rabbul Alamin. In maksud sin ayat, kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, munarain kaniya, amuin nagbutang sin kaadilan, amuin in katantan, biubutangan niya aturan, inipon niya, labi-labi na tuod, indiaak niya mag-ibadat, tudyo kaniya, amo na imano siya iban sinjin, amin subay sila kumawa, doon haon, atawa hinangon nila in kaadilan paginhawabaran nila muna-muna, karena in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nakatatayng babaw ring hakatan, kakunahan niya ini, kitaon bang biya dining kaadilan sin ipon niya, amin naraak niya mag, ini ibadat harap kaniya. Ini kataan biyayta sambil halam sin Quran mahamulya, dugaing ayat, laqad arsalna rusulana bil bayinat, wa anzalna ma'ahumul kitab, wal mizan liyaquman nasa bil qist. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod, nagparain Allah subhanahu wa ta'ala mga raak, dahing ha mga karasulan niya, nagdara sing katarangan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ing kitab piyanaog niya ring hatas sin langit, miabot siya hanggato siban upat kitab, si mampay pa mga daak niya, ing kahinapusan, amo na ing Quran, mahamulya, harap papamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagdara sing katarangan, matan-matan, dahil nga Tuhan Rabbul Alamin, inyaon katantan, dahil nga kitab yaon, nagdara sing kaadilan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, supaya tinduganan si manusia ing kaadilan yaon, amoy in hilabay ring hatimbangan, in magtimbang kaniya, amo na in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nagpatarang kaniya sing katan kakahinang, amo na in sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inaing kamaksuran niya, dunhan, di man jari makabutas daing harwa ini, karena subay jumato in kaadilan sin manusia, muna harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain pagtag-ipon, tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-ibadat niya. In hikaruan niya, doon hayan,
Amin subay in katantan kakahinang sinipon niya, diaak niya mag-ibadat harap kaniya. Subay siya makakawa. Doon hayan sin kaadilan, dahin hapagpasampay sin kahinapusan daak niya amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab indua na sabot ini, amoy ni in sarat sin hikatayma sin amal ibadat sin ipon. Nakasabab yan, bang di matayma, inamal ibadat si manusia, wala niya napatindog in kaadilan sin Allah Ta'ala ron na ginawawaran niya, tungod patuhan niya Rabbul Alamin, karena in siya simima daing harwa, amoy nasabot doon haon, tulos ikhlas, in pag-ibadat pa Allah Ta'ala, sarta miya magad, hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paindua na sabot ini, misan kaw kimukugdan inhinang mukatantan, bang wala siya roon haoning kaiklas patuhan Rabbul Alamin, di datay maun sin Allah Ta'ala. Misan pa isablong taingkatan kakahinang mo, doon haon tulos ikhlas sumagawa, wala nakasibo haamin ini pagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sing kaadilan ng hatuan Rabbul Alamin, amo na magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring haamuin, katarangan, piyana ugbawon kaniya mo na kakitab-kitaban, hakatan daak, in kahinapusan nila mo na yung pamuk na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo at tuwin sarab sindi hikatayma sin amal nila, karena in Allah ta'ala adil, bukon yadto in Allah Ta'ala in amoy naghinang sin amal yadto karna kita niyo katanin maghinang sin amal na to, parsukuan na to. Ang pakaniya-kaniya kita niyo maghinang. Di na to ini hika, ini langta, ini makaiyanin maas, inaama bihan, na uto inda na ay nakamu masusaha, sambahayangan tarakuman kamu, panaw na kamu sin panaw niyo, ini puasahan na man kamu kay ama niyo, bihan, laong sin ina, inyad turi manjari kaniya-kaniya kita niyo mag-ibadat, amo aning kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bistahon, hatiap-tiap tisulakan si manusia ing kakahinang niya, bang kimugdan da karoon na amuin, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ato mga katotay manghuran, agama Islam. Sarta giya na pandun haonin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpahukot kato tanyo, sinhinang hasupaya ri muklas, dahin hakaadilan, piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tatgaw fil mizan. Piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kalangit-langitan, 7 lapis langit, iwan sin lupa, inyan, iwan kasabunnalan. Matarang, dahing hatuan na to Rabbul Alamin, wairoon nakalamod kaniya nagpapanjari. Isa-isa niya. Sarta iwan kaadilan. Inyan katan. Hatin niya, ingkapatot sin lupa, ingkapatot sin langit, aun doon, karena aun damikyan doon naguhula atas sin langit, aun di son naguhula halaw man sin gumi ini. Kaniya-kaniya, biutangan sin Allah Ta'ala, lugal katanaman in tiap-tiap, dahing ha mga inipiapan jari niya. Hasupaya ing katan uno-uno, doonhan, doon timindog haamuin, kasabunnalan, nagdarasing kapatot niya, kapatot dahing ha Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan sing kaadilan dahing ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Nakasarab yan, diya kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sumuno ayat, laong niya, wa aqimul wazna bil qist, wala tukhsirul mizan. Na tindugan ninyo, in amuin, ini, timbangan yan, hibutang haamuin, yaunin kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pabuntulan niyo, laong niya. Ayaw niyo doonhan, ini
kangi intimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ita doon haon, sintuhan Rabbul Alamin, haro ayong ayat, wazinu bil qistasil mustaqim. Bang kamu magtimbang, timbangon niyo ha amin timbangan mabuntol. Bihan, ayaw niyo hilangi intimbangan yan. Biada kau simbiaitaan, in rukun Islam 5, suway na to di hilangan. Pajukupon na to supaya madawhat na to ing kaadilan, hirhil sin Allah ta'ala kato tanyuhan law ka na. Ing kaadilan ng Allah ta'ala, amo na ing kalabiyahan, hitukbal hirhil niya, mga tao niya, mga daaturan sara niya. Bihan yan mga katautay manghuran. Haagama Islam. Na in kaadilan ini, wayroon masagda na to. Daing hatuhan na to, Rabbul Alamin, singkatan, tiukbal maripalawman na to. Bihan. Karena ini katantan, kaadilan sintuhan Rabbul Alamin, yung pagpapanjari kato. Iban singkatan, kaguunahan na to, hakabuhi na to. Yaon amin, wala na to siyukat buat malaingkan, yaon dirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita kamo, haayat sumuno, biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arda wada'aha lil anam. In gumi, in initiyaga masin Allah Ta'ala, hama nga sila, naguhula, halaw man sin gumi ini. Halaw man sin gumi. Labi-labi na to, di manusia, amin diaak niya, magtag-ipon, harapkan niya. Wal arda wada'aha lil anam. Siyakap niya, piyaon niya, haamuin maghula di halaw man sing gumi ini. Siyabot doon, amunain, mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, inda jinis na ini, laong takalabyahan nila, dahing hambok pahambok. Biya si manusia, bukon sibo, in luparagbos si manusia. Bukon sibo, in walna si manusia. Bukon sibo, in katan pakaradyaan si manusia, halaw man sin gumi ini. Nahasabab yan, ini hambok deng pangilahan sin Allah Ta'ala, hapiapan jari niya, amuin bukon sila nagting kahauno pakaradyaan sumagawa, deng hawal na nagpindayaon, amuan in pangilahan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkaw maitom in paismo makuyag kaw. Sarab hambok yan dahil pangilahan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo manjarian putiun. Damik yan yung puti ayaw na to itumon. Atawa pulahon, atawa ununo na. Gantian na to inwal na. Karena doon hanin Allah ta'ala makuyag umatod kato taniyo mga katautay manghuran. Hagama Islam. Nabihan in subay ini hinangon na to amin kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di man jari larakon, di man jari ini ini amoy in pindahan lang ta intimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan sabab sukuton kita hadlaw ka na kanasing kahalan ta. Amoy lang ta magpinda imano siya sin uno niya, sin amin luparagbos niya. Hambok yan dahil mga ini matarang jimajato sa sumagawa, bang muyaon, ini lanuan na igan na inamin bakas biyutang mo yun, magbing na kao pabiya silo paragbon mo rin katag na ito. Inda jinis, bihanin Panginoon si Mano siya. Bihan. Na inikatan, ayaw kita umatikat mamindahisin, piyapan jari sin Allah Ta'ala, karena inyan makahinang kita do sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan, biya sa pantun, wala kita nagrida, sin nikmat sin Tuhan dihil kato taniyo. Amo yan mga katautay manghuran, agama Islam. Na ini, pag kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyeta doon ha ini, laong niya, pag siyakap sin Allah subhanahu wa ta'ala ingumi, paamuin manusia maghula kaniya mo na,
na subay niya majukop ing kaguunahan kananapsuhan sin mano siya doon papaghulaon niya gumi ini. Biyeta sin Allah Ta'ala. Di mo minahay kasusa. Laong sin Allah Ta'ala piha pakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Makabaak kau roon halawm sing gumiyan amin siyakap kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga bungang kahoy mukhtalifatun alwanu wat tu'um warrawaih. Kita kau yan. In bungang kahoy inda jenis na in luparagbos. Biya si mano siya inda jenis na in luparagbos. Inda jenis na in walna. Damikyan day sa bimbungang kahoy inda jenis na in walna. Sumagawa innanam niya wala nagsibo. Aun pa kanya nanam biyutang sin Allahu Ta'ala. Amin lang niya iban sin hamut niya. Wala sila nagsibo katantan. Ini in kagunahan nato hitukbal in pagsukor pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daing ha mga bungang kahoy ini hipag ini pangdul sin Allah Ta'ala sing kaswakan nato daing ha mga nikmat niya. Daing ha bungang kahoy ini katantan sipat tiu-tiu dah bang siya hi banding mo pa amin sipat sin ini kalabyahan hiril sin Allahu Ta'ala haipon niya hadlaw kana. Bihan yan. In mga ini, kitaon sin Allahu Ta'ala bang biya diin in pagsukor sin ipon niya harap kaniya. Sa biyata donan, wan nakhlu dhatul akmam. Dunhan lang niya aun bunga sin unong. Sin hulma. Amoy in nakarugaing ding hapagbunga sing kaibanan magbubunga rin ha mga ini bungang kahoy. Sabab in hulma aun long niya dhatul akmam. Hati niya daing ha aming kalabyahan niya amoy nakabidda in dayaw niya doon hayan aun siya doon han long sin magbibisara biya sa pantun sin niyog aun siya daol. Munin pagyanun akmam. Hati niya in siya doon hayan amoy in aun doon haon luluunan lang niya sin bunga. In kay banandeng ha mga bungang kahoy pagguwa deng ha ini uno yaon gumawa deng ha sibo dalong taharulan sin dahon yaon ini dolan sin ini junggay sin amin bungang kahoy yaon. Aun doon haon na mga batang gumawa mantubihan. Magtuy-tuy ukab. Ang pain ini piuputos sin Allahu Ta'ala biya sa pantun sin amin niyog yaon. Aun siya roon lang niya daul. Ati sin daul ini in halawm sin daul yaon bagaybay. In bagaybay yaon bang ini maabot na in katubtuban niya wat ini ukabon na sin Allahu Ta'ala palahilon in bagaybay yaon kana in bagaybay nagdara sin bunga niya. Bihan yan. Biya sin pagbunga sin niyog. Doon hayan. Na doon hayaon daing haamin halaw niyaon na aun siya roonhan amin nakaputos kanya ingan niya lurang bang siya tumahay na. Nikmat sa lagu-lagu ini. Subay hipagsukor sin mano siya karena daing halurang ini makabakaw hipamaggot sin manjari mo hinangon luwid hipamaggot mo sin kabayaan mo bagguton. Ha mga ini kamaasan na kaunayan to ilurang pag hinangon nila hipagtuhog sin ista bihan. Hasupaya aun doon haon tuhogan ang katuhog. Butangan nilang puang-pu ista magtubihan. Bang amin ista sibi-sibi yaon. Lang pa sila magdagang magtusin amin ista yaon. Hatuhugan. Bihan. Nabang siya ista dakula, natisulangan magdagang. Bihan yan. Amin timpo na kauna. Wayron pagsipak sin nakauna tawa pag-utod. Bihan.
Damikyan bang mangdihil-dihil sila magtubihan, na misan biya di lago hirihil pa isisu kabayaan nila dihilan. Bihan yan in tempo na kaon. Habi-hayaon, biya nag-indit na yung manusia, para hal biya mga sobra-sobra na lang simbahasa ini inamoy inikmat sin Tuhan Rabbul Alamin, kaya sumagawa gamayan biya luparagbos, kimiti na inamoy in baya sin tao magpasaw sin nikmat sin Allah Ta'ala, halauman nila. Nain ini, biyeta doon haon, kalabyahan sinambuok bungang kahoy ini, amo nain hulma, doon haon, ini kaunon mo rin haamuin yang patag na siya himinog, sampay siya paamuin laung ta mapuspos na imbya mga kahinog niya, amo rin bungang kahoy ri magkahalo. Bihan yan. Ini batang niya ramikyan. Uno yaon amuin pagyanong dahon niya. Di siya magkapakpak biya sin dahon niyog. Bihan yan. Sa pag-uturon, bihan siya namin mga tao nag-iipat sin ini bungang kahoy ini. Naamo yan. Nain ini katantan dahil ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, wal habbu dhul aspi war rayhan. Dahil ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin bigi-bigi, pagyanon biha. Unin pagyanon bigi ini, amo na im mga tiyanom, kakaunon sing kita manusia, amin aun siya laung ta uhayan niya. In tiap-tiap uhayan niya aun siya amin guaan sin bunga hanggatos in bunga niya. Sinambuok yaon. Naon yan tumagsanga pa siya 7 kasanga. Bihan. Nabang siya hanggatos. 7 gatos in bunga sinambuok bigi. Pajaton sin Allah Ta'ala. Biya na sin pay, biya na sin layagan, biya na sin lunga. Inikatan kakaon pagkaunon sing kita. Bihan yan. Damikyan lang niya warayhan. Iban sin mga amin mahamot-hamot bihan, hipaglamod taha kakaunta. Inikatantan hikalan absing kakaon. Bihan. Amin lang ta biya mga hipang lalamok-lamok si mga pagkaunta bang auntog na unta. Bihan yan. Mag-adjal kita lamay yaon na inda jinis na inilamod taron supaya dumayaw innanam niya. Ay kauin kita mag-adjal habihaning kahalan niya, makananam kita sindayaw niya. Manjari, insabbuton tabantukon, tamin nagluto kaniya. Di subay insabbuton tarihilan halga in nagpapanjari kaniya nagpaawon. Inyan amuaning kaadilan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay Allahu ta'ala masanglit bukon amin tao nagluto. Bihan, sabab iliuto niya bukon siya naghinang. In siya nagluto hadya. Bihan yan katahan mga katawtay manghuran in subay jumatukato taniyo. Hakabuhi na to. Hasupaya madawhat na to in kaadilan. Iwan madawhat na to in kakuyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno piya panjari sin Tuhan Rabbul Alamin. Kimuyag ka roon hayan. Subay mo pakuyagon in nagpapanjari kaniya. In nagpaon kaniya. Amoyan in kakuyagan sin Allah Ta'ala. Bang mo siya napakuyag. Tanto-tanto pakuyagon ka sin Allah Ta'ala hadlaw kana. Bihan yan mga katawtay manguran ha kama Islam. In mga sasabot-sabutan ini katantan. Biyayta katutan niyo. Pangdul hamano siya halaw man singgumi ini sarta lamud doonhan intutukasan sin Tuhan Rabbul Alamin amuin bang makalando na intaod sin nikmat sin Tuhan aun waktu mano siya malupa na paamuin nagpaon kaniya amuin nagpapanjari kaniya labi-labi na yung ginhawabaran ta kumawa sin kapatot sin Tuhan Rabbul Alamin amuin
bang kitawan tuhon bihan sin parkala, wayroon gaustaroon ang sulag uno-uno, amun nagpajatuhad ya kanya, nagpaamo sin hinang ini pagpajato kanya, pagubos yawn dihil katuin, kawantukan, pagubos kuyakan kita, inyan katan nalupasing kaadilan deng kato mga katawtay manghurang. Amo sayan insubay pag-anaran na to. Kana wayroon hikapagbansag na to dahing hanikmat sintuan Rabbul Alamin. Suway inyan katantan, iniharap pa Allah subhanahu wa ta'ala karena asuwon kita niyo sin pagsukor na to harap kaniya. Hangkan na indayahan, iban miskin tiyo tukas sin Allah ta'ala. Tukason indayahan, sukaton dahing kato taniyo yung pagsukor na to harap kaniya. Damikyan ni miskin tukason da isab. Karena sukaton dahing hamiskin yung pagsabar niya. Hadlaw ka na. Bang siya nagsabar ka, atawa wala. Atawa in siya diyo kalan kapatuhan pasalsin, wala niya nakawaing kabayaan niya, insusukat-sukatan niya. Di inyan katantan, wayroon pa niya matay hapdi, sa lugay niya buhi, in siya niya napakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taon lisuan, di maghinang, lisuan, wayroon hinang niya. Sa sumakawa bang maabot ng pagkaon, dumatong ng pagkaon, tawakon da sin hisiyusyo nain, kaya roonan niya, labi-labi na yung maas niya. Uto, karin nakauto kumaon, inda karin nakaurayang, kumaon na, miabot ng pagkaon na to. Para lisuan, di misang maraak. Nakita ka mo yan. Pasal in siya buhi, paon suko niya. Sa kaino in rijiki na to magdaratong pari pa puklason sin Allah ta'ala manahot dahil nga ginawabaran na to. Yan insubay pamintangan na to marayaw. Nahasabab yan, ini katantan dahil ha mga ini sabab sin hikapagsukor na to pa Allah ta'ala na subay na to tilusahon. Impag-ianon kaadilan sin Allah ta'ala harap marikato tanin. Kaadilan way piagbiddaan si mano siya katan. Sibu. Inwal na sadya na pindamad tubihan. Bukon yan inmaana niya inwal na. Yaon himangi hikakangi kato. Aun waktu makuyag intao maitom daing sim maputi. Bihan. Mangita. Sarab tumo pahula piag hulaan niya. Bihan, biasin ang mga hula Afrika yaon. Maitom yung mga tao. Inyaon masandal sila hapaso. Bihan yan. Sarab inwal na itom yan, makauno siya. Makapako sin kusog sin ini paso sin suka. Pabaran nila. Kumugdan pabaran nila. Damikyan yung puti. Bihan yan. Sarab inyan lang pagtawakon hanggalis lang niya. Neutral color indo ayan. Puti iwan sin itom. Pag neutralize sin, amoy in paso sin suga. Bihan yan. Kanya-kanya. Kita ko yung mga puti yan. Maputi sila sa sumakawa, mareo para sahan nila bang sila magpaso kahapantayan. Bihad tuin paghinangon nila. Naing kita yari habang tungaan. Aun maputi kato, aun maitom. Aun doon amin haot na sinduayaon. Na, in kita akong di makasandal sin paso. Bihan yan. Ini katantan, kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay mahinang nato pamintangan ning katan, nikmat sin Allah ta'ala, nakasod palaw man sing kabuhi nato, sarta hipagsukor nato pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kita niyo piyasaran sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Kita ba kamo mga katawtay mangura na kama Islam? Haamin ayat hangpo tagto. Laong niya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ay ala'i rabbikuma tukadriban. Ini tiyawag sin Allah ta'ala inji ni mano siya. Laong sin Allah ta'ala
Ya ma'syarat thaqalain minal insi wal jin tukadziban. Ya kamu, jin, iman manusia, manghimuting kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin nikmat amuin an-ni'am zahiratan alaikum wa antum maghmuruna biha la tastati'una inkaruha wala juhuduha. Fanahnu naqulu kama qala al-jin Allahumma wala bisyai'in min alaika rabbana nukadzib falakal hamd. Biyata dunhaon in ini katantan wayroon hikapang himuting na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga nikmat sibu dali malahil ibansin nakatatapok dahil nga pangatod na to. Iban panganal na to, pangarati na to. In ini katantan, suway na to ini hitukbal in pagsukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in ini katantan, malupas in ginhawawaran na to, bang na to di pagsukor pa to ang Rabbul Alamin. Sabab in mga jin, hawak to, ini nakaruog sila sin pagparungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sura ini amoy inbiyas sa kanila in akin nila doon hayan tiap-tiap dumatong inayat ini pabiyay ala rabbikuma tukadziban unin akin nila la nukadzibu bi syai'in minha wala bi syai'in min alaika rabbana nukadzib falakal hamd. Ibalik nila pa Allah ta'ala, ya Allah, wayro ni kapanghimuting na mo, ang sulag ununo rin nga mga nikmat kiril mo kamo. Iban singkatang kabasaran mo, di na mo ikapanghimuting. Way ka ba akan na mo ikapanghimuting kay mo? Gamayan ing kami dimhil kapudjihan sarta pagsukur kay mo, ya Allah. Naamoy nilang sin Ibnu Abbas mapatot na to hipamung pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap kita nyo nakadauhat sin nikmat dahil hatuan Rabbul Alamin. Suway na to in Allahu ta'ala mapudji sa katukbalan sin pagsukur. Karena in ini katantan. Way manusia makapadya to kato tanyo hikaril kato biyasin dirihilad sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pa kakakaon na aming kaiibukan na to. Misan hadjeng pag napasta ini, palawang pagwa ini, amo hindi na akon kakausan na to hipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ini piyag ikot sintuhan Rabbul Alamin, yung pagnapas na to pa ini, palawang pagwa ini. Piyahundong hadjeng ng buhok, palawang na sadya kuno. Yung pag ini napas na to. At tawapagwa na hadya. Uno na ba inyo matukato taniyo? Sawabian subay hadya kita niyo tumukbal sim pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan uno-uno sumaigpat palomsin ini bigi jantong nato yari hakin hawabaran nato subay nato ipagsukur pa Allah ta'ala in alamat sim pagsukur pa Allah ta'ala amunain pajuko po ning kaadilan sin Allah ta'ala roon na piyang daakan niya kato amunain himinang sin pag-ibadat harap kaniya, tiuntot kato tanyo ipapahinang, na insyaallah ta'ala mga yan katan, mahinang na to, puunan haadlaw ka na, madawhat na to, in kalabiyahan, labiraing singka na naman na to, kasan nangan di halaw man singgumi ini, amuin kakkal na in kabuhi si manusia hadlaw ka na, in mga sila, nagparat siya matan pa Allah Ta'ala kakkal na ingkabuhi doon hayan magsandang sangdanan sin nikmat dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno in sumaigpat pa amoy in bigi pangatayan niya sa roon doon dumatong maun in amoy in kababayaan niya bukon hiatod sinsiyo-siyo maghatod amo na in nikmat yaon in sumampay maun. Biya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ini lang ta sumaigpat palaw pangatayan sin hambuk mu'min
doon halom sinsulga, amin kakitaan niya manok-manok, imibog siya sinamin manok-manok yaon, magtuy, yaon haalupan niya, luto na, bihan, wala na kauhyapos magsumbay, wala na kauhyapos magluto, inyan kataan, diritso na kau kumaon, karna yan deng hakalabyahan si Tuhan Rabbul Alamin, dirihilan haipon niya, amoy inipon niya, maingat, mutang sing kaadilan niya halaw mansin, Tuhan Rabbul Alamin, insyaallah ta'ala, murah-murahan, doon hay ni patugtuhon tain, pangadyan na to waktu ini, insyaallah, harwaing waktu kanapan na to na isab, mangumbay dako kaniw katan waktu ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dua, tidur langsung lauk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.